Hello, Tuni, Kuki News, Vezose, Nabon Savin Lim, Nevin, Tuni, 21 November 2025, Ahita in Tunin Zong, Igam Sungova, Til Sole, IMELMA ho, Gam Sunga, Til So ho, Alungiel ho, Ihet Team Nativin, in Saikit no hitin, MEITEI te Kukiland, Lut go THEI in. Aban le UPF zomi group in nampi conclave ahi lo le KZC kapompoi tia thu ahin phun ho hi ho jong hi holim nan hin veo hitin zan hi a jong chu in sei ta ven video masa chu MEITEI te hin nasata ki phinna nei vin hi chi ki phinna nei NAOVA hi ama ho hin sangai festival hi day lo zi ahi lo la man lo ding zi a ki phin ahi Pouve lungtup khat anevi free movement ti ho ahi lo la Kuki gam sunga highway ho nom ta lam hla theina ding a gam sunga wa khosa dan in chen dan a sat zi a bo hi reason anei Pouve ki phin na ding reason anei lo zi wa chu hi chi sangai festival hi pansa na a neya hichiwa chu kiphin na ahi nei go no hi ti a chu zan hilanga chu in sewa hi ta in hichi bang banga chu Tuni a jong chu agam sungowa thil so ahi lo le thil dan ho chu ivet na hi le zan hilanga in a sei video ho to bang chana chu hung do a Tuni a jong chu ei ho Kukiland a jong hi hung lut go wa ei ho gam sunga jong hi lut na dinga hi IDPS hon ma ahin lavin hita chu kang vai lang tilen amin akhomina sei ho jong ho sei ha in ti chu hi chilanga ho na sata ki phinna nevin security force ho na san to jong hin kino to na ana navy ti ho chan ge hi mu ahin hi ji chun Tuni a hi igam sung inam sung wa hi ei ho Kuki cha te hi gal e bol ting le thal ka bo hi gala i bol vin lung thima ki bol to jong hi gal a hi in hi ji chun alang khana thala ki kap to lang iti ting le thaguma pan lang hi mi il hom le wang vin I hat no vin ikilung to vin koiman emo them thei poin a hin la lung thim langa gal hin bol ting le ho hi ila sam jivin hi ji a chu zan hi a jong chu kana sei ta in Kuki cha ten thal kap si hi gala igel de wa hi pui lung thima gal sa jong hi ikichil dom de wa hi ti a jong chu neu cha kana sei hi ta in a hi le hi chi mabana iti pan ila de ham a hi lovle MEITEI ho lungel ipiham ti ho hi Ihet thim na divin tu hin abana hin vet kit de wa hi zani in a saina video masa in a saina wa jong chu hichi Manipur CM Lui Birin Singh audio leak na chungchanga hi Supreme Court in jong hita chu forensic lab ho a hi anapi jing a hin forensic analyze ho jong hi anapi wa kholchil na nei na dinga hi anapi jing wa hin Birin Singh thu sei na ho chu Manipur gam sunga boina ahung so na ho hi aman arambai tengol ho anatila apan la ding dan ho hita chu ki phat sei na thu ana sei na pen hi chi audio hung lik pen chu Manipur boina hi ama hin po do hi ti a phot chet na dinga hi kohur hon na sata apan ala wa Supreme Court na hi chi audio chungchanga chongi case ana bol wa hi in ahin la hi chi audio leak ho chu Manipur police ho in manipulate an bol ven ti chu anasim talde aven abong bonga hi forensic club hi chi forensic nga test ball na dinga chu ama ho hin hi chi abong bonga kitan ho chu anapiwin a hi le hi chi la ya test ki ball na ho a chu ana thing thei lo a hi lo le a phot chet na thei lo khana hi ana do a hin a khoti ai le chun tu le tu a hi en Birin Singh in
apan mun adal ha wanga chu adal ha ding ko na jong chu anaki sei sa in Manipur CM ahung kilhen do kit toka ama hi caretaker pangding hi ti zo hi hizi chun ama hin tu ni chan ge government hi nasata control abol jingna laidana hi mu ahin Manipur police hon chang hi chi chan ge hi to gon anei wa hi le ei ho kuki cha te dinga chu thilha asata hi jingling a hi in tu a jong hi aki sei jing mi pi hon pan lau hi tin hi chi chung changa hi protest i bol thewam i pi bol thema i bol thein lang lang hi mi pi pang khom hi tin ama gam kai talovin kuki cha te chen na zo si a hi khat vei rally bol thewam protest i bol thewam i pi ham khat hi government center government pressure i bol lo wa hi le government in hi chi hi eina sa pi lo ding hi ti zong hi avela ki sei hi ta in ahin la tu ni chan ge inam lam kai hovin I ma cha to gon anei lo pa wang hi mi pin phamo ki sale ti hi lam kai ho het dinga in phon do ke no hin tin aban le tu ni a chu meitei gam sung kang lei park atina gam sunga hi retired khat Manipur police officer khat hi anau pa chapa kumsom ni lenga khat hin anakap li ti ho jong hi mu a hin ipg pena akap li ham ti wang he aki hepo in hi jong le news akimu dan dung zuya chu mi tampi ilung the di wa hi in hi chi he thim na diwa chu a hi le achapa anau pa chapa hi ai inwa hunga hi chiwa officer a khoizam a pension ta Manipur police officer pa hi ama ho ina hunga hita chu a o ma hi thal chang thuma an ka min ama akapli zowa hi akapli pa naw pa chapa mama ama jong hi hita chu aluchang nga hi aluchang to pistol su to ama lama jong anaki kapli tai ti a hi mu ai ahin la ipg pena chu apalin hi atha god ham ti pa wang chu hoi ta in detail ta news a chu ki mo po in ahin la hi chipa thi dan chu anaw pa chapa in akapli ai ti pa chu het thim na dewa in phon ai aban kit na hi at some hon song nasata ki phin na nei win at some ahi in ahi lo le tangkhul student ho ahi win tribal body ho ahi win hi ho zo se hin nasata ki phin na nei win Manipur gam sunga meitei hon nasata officer khat di lo ta ngo na abol na chungwa hi ki phin na anei win nasata ama hon jong IPS officer khat hi chi to banga di lo ta kingo na ho hi ka pom thei Pouve ti a chu All Naga Student Association at some hon jong nasata ki phin na abol govin hi chiwa di lo ta kami kasa khat ngo na ki bol hi nanung la lova hi chi hi nanung appointment tisu memorandum pi lut ho hi lo la complain a bol ho hi che ho hi nung la do lova hi le mabana to gon na sata hong ki nei ding hi ti a jong hi at some hon jong ni ta chu thu so a hin bol lovi ti hi mu a hin mi khen khat chun ai le hi chi police pa hin ipi a bol khilam ti a jong hi ilung boy mai thewa hi in hi chi tu le tu a hi MEITEI hon na sata dem na a bol wa hin ai ho in na chen khom lai wa jong chu ai ho chunga yang sit ho chu het di wa hin government hi state government hi and center government hi jong le pan mun langa hi pha lo wa hi tai state government adi sana police ho bang chu ivet na hi le DGP hi abana hung kai kit ding jong chu ivet na hi le thinglang mi ei mi hin na lai thinglang mi la jong chu ei mi hi ei mi bana ei mi hung hi kit hi ta so aban bana thinglang hong ngen nin thinglang mi ngen tribal ngen nin vai a hin hop ding pha na chu eng sewa na sata ei ho del do na dinga to gon anei ji wa hi chi chan ge isu wa hi tu a hi hon idal ha wa hi ta in hi jong le
tribal chan pi milong ho chunga hi ahung chuki novin tu a hi meitei ho hin aseina wa hi chiwa police officer pa jong hi aseina wa chu a hi nazinu hi kuki a hi in kuki ho na to sat nei kuki ho thu thu a nei kuki ho banga pan na la hi ti ho chan ge ya hi ahova dan di lo ta hi ban bana hi abol wa hi hi chi keu chu a hi point hi chi wa jong hi FIR na thelu no va ke so jong ana bol khumo hi hi chi abol naw chu a hi le hi chi wa officer pa hin anung zui tilhen police ho constable ho ana ki pui wa hi ta chu IGP pa hin Maharaja meitei leng pa ina hi ana lu no hi ana compound na hi ana lu no wa hi chelai muna hi mi phalo ho a hi lo la protest bola ki phin ho nga police ho attack hin bol ho chu hi chelai muna alu ni ti ja chu ama hin a police ho ki puya hi chi ina hi Maharaja ina hi agalut go na hi le ni ta zo get ho na honova ana lut go no wa hi le hi chi chung cha nga hi meitei ho hi lunghang kit no wa tu a hi na sata case abol khum a hi in hi chi na chunga chu to a hi at some ho jong lungkim lo wa tu a nang hon communal ta thu na seva kei hon ama Manipur police leader a hi na a hi lo le IGP a hi na ho hi kei hon community base a kalapovin ahin la tu anang hon communal ta ama community tai ma thuna sei pau hi adi poi democracy gam hi in democracy ta thu hi na sei po ve ti a hi tribal ho jong hi na sata tribal student all tribal student ho hin kiphin na abolova hita chu ama hole tua e hon in dal ha o thinglang mi chan pi ho hi na sata ama hola ama ho ki ka ajong hi boina ke so hi ung sang deu deu ai ti pa chu het thim na device sei wa hi in aban kit na chu ko komi lam kai na le KCP thingnoi ho lam kai na a ki phin na ana sangai festival pa chu chil haloding ti ai ki phin na ne wa hi in ahin la agam sunguwa hi chito bang sangai festival manading janhia tunia ki panding ho chu Manipur governor in tunia chu hondo na ananein hi chi sangai festival ho chu ki kha di lovin sangai festival ho chu a hi ding bang tai na na chi ha in hi zong le kumdang banga mi tampi ana umpo in mi hlom cha bowin ana mangi ti pa hi mu ai ke ne nei hi chi chung changa hi tu a hi kokomi hon jong na sata lam kai wa ki phin na anei wa hi a hin la hi chi Manipur boy na hi tu le tu ai congress hi han BJP an EP party hi jong le Manipur gam sungai government tha sim na dinga hi to go nei jing wa hi in hi chiwa jong hi ga veleu chun Manipur Congress President Keisam Mega Chandra Singh in thu seina anei hi ga veleu chan ama hi Congress President khat hi chu a hi le aman thu aseina hi pi seita amtele RSS ho hi igam sungu wa hung ki kum han lang hi le Manipur boin ho hi chamna hung lung thei hi ama ho RSS ho hung ki kum lo wa hi le chun igam sungu wa boina ho hi sulhap zo chi a hi tapoi ti a hi thupon anaboli ti a hi ama hi pil ki sa a hi lo le ama lungel ta chu ching ki sama ma mai thei a hi in a hin la adin mon le ama pan mun le thu sei ho hi hoi ta I vet na hi le president party khana president dinga cho angol la azong angol chung nung pen khat hi mai thei a ji chu RSS ho chu het so ke wa hi BJP advisor azong pangova hi ta chu BJP na sata to sot loi a hi le tu a igam sungova na sata ki do hi koi party le koi party politics langa ka sai hi politics langa khat ki de to jing hi koi le koi ham te ai le BJP na langkhat langa chu BJP chu a hi le langkhat na chu congress hi chu
hichi Congress ho hi to BJP hi tu le to India gam sunga dinga party lin loi government anatu saho hi ucho ahi le ama hi Congress president kharia Tuni a BJP advisor ho hi chan geya advice abol the a hi le chun a hoti a hi le a Congress president hi na chu lo to bang hi chu ama Congress a hi wanga chu BJP a support ne ti na to bang hi chu hi chi to bang hen tin igam sung inam sung boy na ho jong hi ivet na hi lam kai aphat lo ting la chun I to bang a vai hop ding ham I to bang a thu sei ding ham ti pa hi Ihet thim lo ting ole inam sung dam lo na uma igam sunga ki to mo na za chom chom tu ni a jong hi BJP vai hop thim lo za hi chi to banga boina sangta to a kum thum lang hong ling ding a hi tai Congress president khanin opponent ho hi ta apa chat wang hi ivet na hi le chun mi pil ta hi lo dinga wang hi ta san hi ti chu he them na diwa neu khat hi chi mega chandra chung chang neu chai ga phone do hin tin chule IDP ho hi tu a hi MEITEI ho hi ivet na hi le sangai festival dei lo je aki phin ham tele hi chiwa sangai festival dei lo ki phin na hung ki su hom na hi ama ho hin ka sei banga chu divert abolwa Kuki cha te gam la pi theina ding free movement theina ding hi chi ho a to go na ne yo cho lam kalanga IDPS MEITEI azam do ho si a hi vi ti a hi kimin vo wa hi chewa hi IDP lam ka ho mina kilep mo wa hi wa nga chu hi chiwa protest ball ho hi veleu chun thing noi ngen tabang hi chu tu a tangkhul IGP police IGP Manipur police IGP pa ngo na abol tabang bang chu sana jawa in ama palace sunga chu thing noi ho arambai tengol ho ai lo le thing noi za chom ho asel hi chu asel je a chu police hon aga hol hi chi to banga chu tu ni a jong hi IDPS ho min mang cha a hi KCP ho le arambai tengol hi chu ho se ki tho ki na wa lam kalanga igamu hi la pi theina ding hi ta hi ibol bol vai le ku ki cha te hin separate administration hi gang ta amu thei de wai ti a chu hi chi ilampi su boina ding vai hong ke phin wa lam ka lut dinga hi to gon ai nei je wa tu ni jan chan ge ya jong chu na sata boina umin police le milham ho ki ka jong kino to na na umin chule ei ho langa volunteer hon jong pos ho anung del ki novin emergency ta delovin panmun phate ta in alawin igam sungwa hung lut nge vai ti a hi pan alawi ti ho jong chu mo a hi in tu a jong hi MEITEI ho hin IDPS ho min mang cha a hi home coming going home ti ai topic za chom mang cha a hi displaced person MEITEI ho mina hi kilep mo wa agam sungwa a hi chimwal ta wa Kuki cha te gam sunga hung lut go ve ti ho hi mu a hin e ho Kuki cha te hi MEITEI ho to ki ba long na khat no cho tu nia MEITEI hon e ho Kuki cha te gam sunga a in mun a lo mun a I no hi cho a hin la go no hi a hi wanga tu nia I ho hi I gam sunga I in mun I lo mun ki hal na mun ho zong ganung lo te ti zong le koi ma cha ki til do zo lo chu e ho hai na koi ma ki til do zo lo a hi wanga MEITEI ho chun ama ho gam zong hi lo a het na sa a tu ni a I gamu asu go no cho nung lo ding a tiu cho ai wanga e hon hi choi ki bol thei lo chu ki dan na khat no hi e ho hi koi gam hi zong le I chen nai kilung mong jing he ta chu igam I chen na hoi kil hangai zong le sot ji lo cho hi chi ki hi na khat no hi tu ni a zong hi Phaileng mall area lang a hi in a hi lo le hi chi suknu area langa ho khu nasata ki phin na pan hoi ta ki la hen lang agama hung zam do ho josi kilung to ta ki pang hen lang
tunia meitei ho pan banga he anu apa talova hoite ta ki pangle ipi bola igamu ike ele lo di igamu ipi bola ni ta hi akuma kuma isu ni au thei dewo kisu ni au lo ding ki be jing de igamu koiman ato kha thei lo ding iza de wa hin ahin la iphat lo je wa ilungel a hoi lo je a ipo na ho jong hi achom bi se ja hi e ho hin igamu hi kisu ni wa hi tunia jong kampo pi district langa ko na hungzam do ho lam ka I umuwa ilungu mongam ta in moning ki chowa nom ta I kho sa ta cho igam sung ano manom ale na lien ho min kila hanlang mi cheng jong la ho sa lo da na I umuwa po na ine lo pau hi lungdon ta khat wang hi vi ti hi tunia ka sei do nom hi in tua jong hi phogak chaw atiwa hi chilai muna hi nasata kiboina uma hi chi ho pansat na a chu meitei thing noi hon jong tua hi buffer zone su ke ding buffer zone hin kho kala kuki cha te gam sunga lut na dinga hi to gon ani jing win kangwai buffer zone lang hi nasata hin nei wi ti ho jong hi mo hi in ei ho langa nam se pai ho hi win volunteer ho hi win ama hon jong ki ging sa de ma igam sungu ahin cho lu thei lo na dewa hi pan ala jing ovi ti jong hi mu hi in izi chun igam inam maswat na thei ding la igam inam iki hu jing thei na dewa pa hi nga thum na inei pi jing dewa hi ti jong chu kanam mi te ho ka hin tep nom hin tin abana hi KNF ho a kona termination order ti a thuso ahin bol na khano ga velohen Mr. Zhang Thang Hau Kim, Ranjit Zalian Mun, son of L. Thanglet Village, Churchanpur District, Party Dan Kala Achonzi Chule, Achunga Lamkai Zana Neilo Ta A, Kampau Anezi in, Cabinet Cheng in, Achung Thu Sei Homna Akinei in, Organization Dan Dungzui in, Dungzui in Tuni ni ho 21st November 2025 a patna organization a patna cholsa ahitai ti ahi in hichi hi ama ki resign hilova organization hon anodo hichi chu ahi in abana seibe na wa chu ahile chule ama hi organization dandung dan jong abel thailo organization dangjong abel thailo ding organization dang ke no UPF in zong ala lu lo di win tep na ahong kinai e ham ti a organization dang abel ahile akiha asel na kasam in anung azui ding organization de na kampau aneile ngaidam kitchen loading ahi ti hi asai be na wa zo asai win achule anoya hi abol khil ho ti a hi point thum ahin pevin aman abol khil hi Mr. Zhang Thang Hau Kim in abol khil na organization in phondo na ahin bol hi ahile organization lam kai ho het pi na umlo a molvom gam sung thu a ama chang phat chom na ding a thutan na abol ti hi point khat na hi in a point ni na cho ahile black business ti chu thil phalowa sum hol na ti na hi in thil phalowa sum hol na thu a ama chang phat chom na dinga mi gi na abol chule kidnap abol ti ahin mi kidnap jong abola black business ho a sumla pai hola ama phat chom na ding angai je ti hi a point ni na ahin a point thum na cho hi le song sibo khosunga nomei chunga chungthu a mi tha dinga gi na abol lam kai cheng in akova achungthu seitalo dinga apho le akampau a umchan ahung kip god dan party lam kai ho zana nei lo noi si ta adon but hichi a point thum na hi in hichi isak KNF Secretary Information and Public Relation kona
thu phun kimu in phun theu hi chan chu hin tin aban kitna hi Hill Tribal Council hon morele akim vela cheng ho dinga HTC a kona kona le thu phun na ahin nei naw tunia ahin nei a hi in hichewa hi amon jong point nga ahin pekit novin ama ho thu phun jong hi ga simdo ki lew han ni sim som ni le khat November 2025 ni ho in more sunga kiloi khom na cheng KSO more block MYC KKL KWUHR MB more block tina he MB so aban le HTC in ki ho khom na dung zui in mail hei gal je a more khopi dal ha ho chunga HTC in thangko na le thu phun ahong kinai in ahi akhat na a chu mail hei gal je a more khopi dal ha zo si tu kum December la sunga I khopiu in nungzot so ke diu ahi hichi thu phun na sa lo ho chu more a in mun lo mun nei zong le more mi a kisim ta lo ding in bul census a amin kilado ding ahi tai ti hi point khat na ahin se wa hin na point ni na cho hi le dammo ve si ji a pot do ding hon aveng hausa lamkai ahet sa masat chi ding ahi ti hi point ni na ahi in point thum na ahi le more thu a government to gon phalo ho dodal na ding in mi pi ngai chat ahi ji chun khopi ngai lu na zala in lam ihung kile diwa ko na ahi ti hi a point thum na sai ki ven a point li na ahi le more mi hi a in mun nei ahin la mun som kho chom a temporary ti chu chom khana dinga in ki sa a ki the do pot do ti na he no ki the do ho more khopi phata a I divin het sa hi vi ti hi a point li na hi in anga na a cho hi le more khopi sunga in le amun nei zo si khopi le veng sung khosung kai le don api so ke ding a hi ti hi in a sei be na wa chu achunga hung ki pi thu gol zo si hi imailam over government to gon zo si kimai to pi na dinga thulu na kisim a hi ze in hi chi thangko na hi zui chi ote ti hi SUHBOI Department of Media Information Hill Tribal Council more akona het sa na hungki bol ho cha hi ti chu het thim na diwa kanami te hon het chi na diwa tunia ama ho thu so in bol pi kin wa hi in abana hi ga velohan pan khom hat na ti a Kuki channel family hon project hongki nei pe na chu zan hi a chu som gup lenga chan in phon wa hin tunia ai som gup legi chan in phongoi tin mi thumin pan a hin la be kinin hi chewa mi thum pan hin la ho chunga jong ki pa thu sevin igam inam pan khom ding ngai lu a igam inamin hi che to bang project in nei laiwa ken jong pan kanala eti ki hen jing theina dinga tunia hi amin in ta do wa hi in akhat na a hi tm ngam kholal a hi in ani na a hi la chong dongal a hi in athum na a hi ke min khong sai a hi in hi chiwa ama ho thum la a hi ke min khong sai hin zanga a hin to in ama hi tuni a dinga man of the match ti chu sang pen hin to la a khat a hi ti hi a hi in KCF ho tuni a jong hi ilha samovi ke tino me nei Kuki channel family ho cc hinga ka sein om cha hi masanga igam inam anaha boi lai ta sumla pai aha sat lai ta bon na sata panila the vaile tunia ei ho Kuki cha te pan khom le ha theina dinga project inei NAOVA hi chi cheng ho bo hi to wa a hi lo le mi hi zat bo hin pan ila deu ham tunia jong hi I group mo wa jong hi ga velo hen
mi zanga valzen group sunga hi in ni zanga la mi zakhat nin jong pan kila theilo hitam a hi lo le tu ni a video hin ve hi chi video hin ve a hi chi thu ki sei zaho zo si mi asang tel asing tela ki ve a hin la mi zakhat jing in zong igam pan khom ding la ha ding hi idei lo ham ti zong hi thudo na len ta ki bol no min hezi chun a hi THEI le kanam mi te ho khangu hitin tu ni a hi na gam na na ma dinga pan na la ma sat lo ba hi le nang chang phat chum na dinga nang ma in sung nang ma in chen i to banga ki siam jong le chan gam tum na nei lo wa hi le i ma cha nang dinga cho aphat chum na lo dinga hi ti pa na ki het ma sa nu wa i gam ina ma dinga pan ila diu a koi alien aniau hi han ate a khang hi jong le pan ila so ke wa hi le gam tum in mu ni tieng le hi chi tieng le chon ki khol ta a chen the wa hi a hin la tu nia i gam ina ma dinga nang na sum si la hi le i gam inam mu na ding chu thil ha sai atuma ke bai po na separate administration ithil thum ho i mu na dinga chu nang jong na lunglut poi a hi lo vai le nang in jong na dei poi ti chu tu ni a hi question len taw mai hi zi chun kanam mi te ho pan la so ke hi tin mun tin hlang tin a hiu tin mun tin calling lia hi jong lo han ki tho khom hi tin na chi win hi chi zakhat zani a hi lo le sangli sanga ga pi do a chu in chen ki cho khil hai zinga an kingol jing ding a hi po in inam pin khat i hung pan khoma vadung neo cha cha ho ong lon khoma tui khang lien hung so banga chu tuni a jong hi e ho i na chi wa pan hin la so ke hi tin alien aniau lo ba i bon cha ba i hi theina chi wa pan hin la lew han tui khang lien banga chu lien ta hin so diu i gam inamin zalian na hin mu ni ting le ken zong ka gam kanam ngai lu na zali hi tin kana pangi ti be hi seido the inei de wa hi in a hin la hi chi tu ni chan ge ya mi sang som ni langin ve zong lew han pan ila lo wa hi le igam inam ingai lu Pouve ti hi ki seido no ma hi ngi chun gam danga hon jong pan ila nom vai le chewa account number umin IFSC code ki koin koi to bang India gam sunga hodinga jong GPay a jong ei thein phone pay GPay yono hin Google Pay pay hi jong le UPI a hi chwai i thot thei jing wa hi in i thot zo tieng le pan in la zo tieng le screenshot bol lo hitin hi chiwa phone number ki pi a hi hin thot no hitin imin to hin thot tha lew han nang jong hi chi to banga chu namin hong ki highlight ding video ki tieng jong le aban bana pan hin la ho zo si aban bana in vet sa ki de wa hi ti jong chu ka sei do no me nei tu hin i topic over ananung lut kit ta lew han UPF ho zomi group hon thu so ahin bol now hi chewa press release ahin bol now tu ni ahin bol lo in ama hon jong alung kim lo now i chan ham khat ahin phone do wa hi in hi chewa ama hon a seu chu a hi le UPF zomi no ya hi ZRA ZDV a hi lawai le ZRF hi che ho se hi ka hi vin tu ni a hi che ho se hin nampi conclave ho hi kapom thei Pouve aji chu ke ho leader ho concern lawa he sa na be ya nampi conclave tia thulu na na ne ho hi ke hon kapom thei Pouve ti a hi thu seina ane wa hi neu cha a thu seina ho wa hi a bon chang ke aung ki sim la wang sot ding hi ni ji chun a poimon a lai cha cha neu cha hin sim do lewan ZRA hin SOO agreement hi Government of India to hin 1st August 2005 ma New Delhi a sign anaki bol hi in a hin la hi chi khat si a hi thelo ji chun UPF no ya hi communal lo hi la hi ti chu nammin zaw lo hi la hi UPF ti a hi anaki min vo in ZRA in hi chi chu August 12 2006 a hi aizol khopi a UPF anaki phu do in
hi KNA KNO to UPF to kitho khoma government of India to hin SOO agreement hi October 8 2006 a hi New Delhi muna hi anaki sign pan a hita chu tripartite na talks anaki neya SOO noya sign anaki bola August 22 2008 na pana hi pateta a hi chi SOO hi ahung ki chi PE ti hi ahin sai nom pe no ahi in abana chu ahi le November chi ZRA akona hung zam do ti lehen ex vice president ZRO akona Mr. Pu Calvin ama hi November 10 2018 la apana hi friction hung chi ji in I chan ham khat ZRA sung SUHBOI na dinga to gon ani ti ho chang he saving abana chu UPF Kuki group ti a hi sai ki novin UPF jong hi UPF khat si hami ti ai le UPF zomi group UPF Kuki group ti a jong hi a khen da no hi in hi ta chu group ni a hi a saving ama hon a save ki na wa chu on the issue of identity ti a hi identity chung changa jong hi a saving zomi hi zo son a hi lo le zo fa ti a jong hi zo people ti a jong hi ki he a hi in hi chi hi original a hi lo le adi indigenous identity a hi ti pa hi ama hoin a sei ki lovin hi chin a sei nom pen khat cha hi le Kuki hi original a hi poi a hi lo le kapom Pouve ti na tabang tai ma cha sei wa hi in mizo zomi ti a hin hi chi zomi zong hi ga velo chun mizo hi lazy le chun mizo zomi na zo ki ti na pen cha masa sa ki wa mi ki ti na pa cha anu kha sa vai le zomi ki so ki ra hi in ita chu uma Kuki zo does not represent ti hi zo Kuki zo hi tu nai cha 2023 a hong ki phu do a hi in hi chi hi ke ho identity a hi poi ke ho identity chu zo fa a hi lo le zo people zo cha te ti ho hi ke ho identity a hi in a hin la tu a hi KNO le UPF Kuki group hon thu na nei wa ai ta pan na la na chung vai ke ho UPF zomi hon ka pom Pouve hi chi hi masanga SOO anakilol na ahi lo la sign anaki bola Kuki zomi mar ti a isu anaki bola su group sign anaki bola hi in ahin la tu a hi May 3 2023 a pana hi Kuki hon communal ta athu nahin gong ovin hi chi ho to go nahin ei pau hi ke hon kapom thei Pouve hi ji chun hi chi to bang ho hi masanga 1998 na jong hi sign anaki bola peace accord anaki bol sa hi in ahin la May 3 2023 apana hi ethnic cleansing ahung oma pana hi separate administration in thumwin hi chiwa ko na hi Kuki zo ti ho hi ahung ping do ni ji chun ke hon hi chi ka pom Pouve hi chiwa jong hi core committee anaki semin separate administration na dinga hi Mizorama CYMA ho lamkai na le het pi na a hi zo united anaki phu in ahin la hi chi jong hi ipom thei Pouvin July 17 2024 a zo united ti a anaki form pen chu Kuki group hon communal ta group tha na hin sim ki novin KZC ti a nahin form ovin hi chi hi common platform hoita hi po in hi chi hi Kuki identity a hin zomi identity a zau poi ti a hi amawan apom kit lo hi ta hi ja a chu a hi the a hi le Meghalaya gamsunga khasi zaintia garo ti to banga hi bolu hitin hoita khat na
hita cho atum achom choma min khat bowa bol te ding hilovin autonomous hill state na bol do a hita chu masanga SOO anaki sign laya Kuki zomi mar ti to banga hi I bol di wa hi hoti lo vai le ke ho identity za lo le ke ho identity culture hi chi ho ei noisy ho chu ke hon jong ka pom Pouve ti pa hi ama hon a sei hui chu aba na chu ama hon a sei be kit na wa chu a hi le hi chi pom vin lang a hi the a hi le hill valley peaceful ta coexist bol hitin neighbor phata banga hi cheng khom hi ti ho chan ge hi a sei win inzowa isei ma bangwa so after the May 3rd 2023 hi chi zo wa patna hi UPF Kuki group hon aza chom choma na na tongovin a hin la hi chi hi zomi group UPF in hi chi ho hi akipompoi no political agreement will be signed ti a hin political agreement I piham khat sign a ding zong le hi chi wa hi zomi group UPF hon ki pom loading sign ki bol loading hi ti pa hi a in phong do kin vin hi aban le ama hon appeal for sensitivity a hi in hi chi wa point khat na sei ki no cha hi le the zomi group of UPF is not a part of parcel ti so parcel of UPF ti azi chu ipg ham tel hi chewa hi ama hon a sei naw hi abai langlanga in sewa hi na spokesperson ni inevin tule tu a hi SOO group ma ko na spokesperson ni inevin khat chu UPF a hi in UPF spokesperson a chu pu aron a hi in aban le KNO a ko na chu spokesperson chu Dr. Seli na hi in hita chu amani makaina a chu tok jong hi chil hazinga a hi lo la amani jong hi apha chinga representable jiu cho Kuki cha te adinga na a hi le Tuni a zomi hon hi chewa a seina wa hi a hi le UPF akiti wa nga chu ke ho zomi UPF ho ka zaw Pouve hi chi hi ke hon kapom thailo de wa hi azi chu spokesperson nati win hi chi spokesperson hi ke ho hlen jong a hi po in self appoint designation a hi Pouve nang ho kisim na hi win hi chewa hi ke ho selected a hi po in ke hon ka hlen do jong a hi po in ke hon hi che ho jong hi as a whole organization UPF awang kapom lo di wa hi ti pa hi savin ama hon a sei be kit na wa cho hi le zomi group hi chi ho si ti su zomi group 3 zomi group zomi council hian zomi civil society organization hian a hi lo le UPF no ya ho hi zong le hi chi hon zong hi chi ho nampi conclave Guwahati a November 14-15 a ke ho na ho zong hi ke ho ne het sa Pouvin ke ho leader ho het sa na be ya thutan na ne wa hi in hi ji chun hi chi wa hi ke hon ka to sot Pouve ti ho zong hi a phong do ke na vin hi abana ama hon apom pau hi a point thum na chu iga vet kit na hi le chun SOO kiti hi Kuki zomi mar ti a sign anaki bol a hi in a hi thea hi le hi chipa hi ichi pi diu communal ta vai e hop lo diu hi ti pa jong hi a sei ki no vin hi we will continue to promote non-communal na hi chi a sei ho hi chu ama ho in communal ta hi lo le Kuki a zaw je a jong cho apom lo hin tin heta chu ke ho jong tribe gate kiloi khom na khat na zomi ka phu a hi in hi ji chun a hi thea hi le thil na ki tong a hi lo le organization min a hi lo le thu tu a kiloi khom na ding min I phu ho hi a hi thea hi le Kuki zomi mar ti a hi if sim lo wa hi le Kuki si chu bol hi win communal ta vai hom hi win ti pa hi ama hon jong a hin se wa hi in any resolution that doesn't recognize a hi lo le
koi organization hi hen koi community hi zong le zomi identity history culture a hi lo la agam resource hi chu ho si pom lo a hi lo le recognize bol lo zana pe lo ho si chu ke hon zong ke accept thei lo de wa hi ti pa zong hi a sei ki no vin a hi abana hi a point sagi na hi neu cha ga sei ki lo hen spirit of mutual respect unity and love a hi thei le lungpi khiang ngo hin lungpi kyang ngo hi tin khat le khat ki khen na ding a hi lo la khat le khat ki noi sin an vai hom po te ti jong hi a sei ki no ve nei hi chi chan chu neu cha iga he thein deu a hin thu so wa ko na iga hlen do wa a hoi lai a hi lo le I he thein deu a main point lai neu cha iga phun thei ho chu hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news a MEITEI ten Kukil gam sunga ahung lut got na wa ki phin na aneyu ahin la amawai baseless ngen to bang a reasonable hilo a ki phin na ho hi a reason umlova ei ho chunga seat na bol gugo jing ho a hi vi ti pa chu he thein diwa in se wa in chule UPF zomi group in jong thu so ahin bol ho hi a phabe pi hi iga he theina diwa tunia hilchet na hin bol theu hi chan chu hin tin tuni Kuki news sin pe a hin ngai hlo zo si na chung chi win ke ki pai na bon chawin pathin in phathei na bu jing taw hen